ndi Dokotela Mulalo Mutoti aka Bamba Muphandi potekereza mafhungo a tsedzuluso kha Balra News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha Chinese Academy of Sciences na vhashumisani vho wana uri u ḓalesa ha nitrogen mavuni zwi khakhisa kutshilele kwa miri u mona na ḽifhasi. Vho bvisela khagala vhuṱanzi ha uri tshikafhadzo ya nitrogen nga u angaredza i nga thithisa nḓila ine maḓaka a vhulunga ngayo khaboni na u konḓelela tshanduko ya kilima. Bammbiri ya tsedzuluso, a general framework for nitrogen deposition effects on soil respiration in global forest, yo gandiswa kha dzhenala ya Nature Communications. Tsedzuluso ntswa i bvaho Johns Hopkins Medicine i sumbedza uri u shumisa zwiḽiwa zwo shelwaho mbanzhe khathihi na u nwa halwa zwi khombo kha vhareili. Ngudo yo wana uri vhunzhi ha ndingo dzi dzhiwaho magondoni dzi a kundelwa u wana uri muthu o ḽa zwiḽiwa zwi re na mbanzhe kana hone u shumisa zwenezwo zwiḽiwa na halwa. Mawanwa o gandiswaho kha German Network a bvisela khagala u gonyela nṱha ha mbilaelo malugana na khombo dza u ṱanganyisa mbanzhe na halwa. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vhahadzimisa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.